Nonghikai Adhoc hadian bakilayo baga jingtre ka jongki bat ka jingseu ka jongki ya kam sngo ya ham kumta kila pelong ka jingilang hatura haka khatlai tarik unai tung haka bakila rai ban pelong ka jingilang hanong ba Shillong haka arpo tarik unai luar yakini ka jingilang kin pelong hamadan malki haka por khatwi bejimen stam bat kan sebut ka jingshong kyllain mongor haka arpo tarik ka ban long nadu mensngi hadu damiat hanong ba Shillong bat haka arpo sau tarik kin pelong hatura Kasi kalai tarik mentau benai bakandai arja Rupang nilai lumpet balang hang ni po maran jong ka school dubasi para high secondary school po Tura ya kikir dhon ni kai adhoc kebag sarkar kalale kelat ha do gini por ke pemerintah naru islam ke college noru ila nakapor la ya persang ban wanra kata ka jingit terilang ke pasutu jemput rengkap sarkar yang bangin la menaga jeri ke bahok mulai persang ke bangin la Andai ikemban ke ba kan ke sarkar ni minta kemudian ke ba kala ban wanra ban pen slotenat lani ban pen yahab ya ke jing teri sitom jingi bat ke jing yo tulop jingi ke khidmat ke pemerintah kelam ke nong daga musim ke bakyai lai rai ba agar khidmat pemerintah lai syem ya ke senjam ki ba senna ni khidmat ba haka tarik dulu benai pemerintah ini syong ya kan ini pelong ya jingilang padba apo malki ground apo Shillong aku kadwe biji mistam nang tapar kan buat sa jing ya syong kyllain mongor sngi bat miet apo Shillong aka nadu arpo artarik bat kumjuru hang ne apo Tura nadu ka arpo sau tarik ini di senjam kiba ni haban syem daga jing bomban se ni haban ya syakmat ya kini program kiba nilap kret entah man gerparu ya ki parang kai bat ia kipai ba bro begini ai tiga man krigar yang main kesan ia kena gejing ya kun jungi yang bagi thong jungi tempoi share ke job boleh sebut